He news hi bingwarna news atanga lakane Noida Mizo nula accident in ati Aruang Hal manane Nimin Khan debi wala hlimsangi kumsomni pariat keifang veng luichu Delhi Noida accident awangin aborala Aruang chu Hal man alo ni toa ma se CCTV footage Aruang landana tangin debi nge ni ti finfiani thudon danin debi hi Qnet company thok thinin heta tang hian abanga Delhi atanga Bangalore company danga inson tuma inrom man meka February ni somni pani ninga ni thlaida ruka chuak turin flight ticket po anei sani zalen thudon danin February ni som pariat pathini jana Noida a thente nena anchoi khomna atanga achuak chu atuk thotan nia po achanchin engma an shet tak lo wangin Delhi a thente chuan atuk February ni somni Tholenia Delhi police station pakhat express 135 FIR an theluta chanchin engma an shet zui mail owangin February ni somni pani ningani khan keifanga achung de chuan Saitol police station a report in additional SP 0 kimachuan Saitol SP Pukraj Kamal IPS Delhi chol manga omlai chu bepop ngalin anin thei top lo chu zuya hemi thlai vek February ni somni pani hian a thianten FIR an thelu nilo police station dang Noida police station sector jasumli pani hom chunga rong chhar haral to chu CCTV footage ronglan dan le athi ma a ain che dan engkim ain awangin debi nge ni ti finfi anita ne police ten rong chhar chu darkal somsari pani chunga achung te shet ani lo wangin postmortem te engkim ti ani nuwa haral ani ti an soya police te chuan highway kongkan tum motor chut che sola ni thei thu an soi Saitol SP le atho puite chuan vandoina atlen thu hi shuma se rong hi haral main achung te hlan man ngei anin rin thu an soibok debi rong umlo ma se kaushan le khotlang danin zirtomni khan keifanga an chen ina vui program manania awa pero in an khu atlen ngei theinan malak chunzom mekane exikal to kidnap tum nisomni pathum February khan chatlang veng aizola cheng taxi driver pakhat chu zarkot veng aizol tringin mipalin sairang lampanin an manga an tungkam le che dana arin lela wangin ram noya athlan chesan chatlanga tanga bingwarna thodon danin taxi mangtu te hian Mizo du lian trong an manglawa ma se taxi driver hian engmo chen asha thiamane angai thadlo wangin junram an thiar point chabi a phojela atlen hlat deuh nuwa angai athalo zual uncle chen turan saimumal du lawa atong thiam ho an zota hindi a thiam lo ti an shet nuwa hindi hlerin an bia vaikan tiang ero an ni lo thung sarang pel dewa junram thiar taxi driver hian rotin chabi le mobile phone alak nuwa atlan chengal mi pali te hian umzui ma se anum phalo mun him chin nia angaya apa be in apa hian police te a phone ngal police le chatlang mi te taxi din na mun an thlen chuan mi pali te hi mozui turanom to lo mi pali te hian chimte le tol cher pistol an nei tu tenge hriat ni lo ma se zo na thlak chu an ni rinane Savawmin Mi Pahnih abei ni somni pathum khan Joseph ngurthan zona kumsum thum poret le lalsang le na kumsum ni pasari wathom pui Rongklai district ve ve te chu luya uncle na Savawmin lo bayin an taksa mun eng mozata liaman tuar Rongklai post tarlan danin Joseph ngurthan zona le lalsang le na hi wathom pui atanga kilometer nga vela hla seletiva luya sanghaman turin an kala luya nomlai hian savom lo chuak thotin aron beane theitopa lo in vengin huneng mochen anin bei nuwa savom hian a kensan ngurthan zona le lalsang le na hi nimin thlailam khan Rongklai tlen puinin Lairam Christian Medical Center and Hospital lo puyan nia liam pakhat zok Joseph ngurthan zona chu a liam dewa wangin lunglei lama tri farane lerchang len hi alu le amit ko baka aban veilam le dinglama savom hian asia Joseph ngurthan zona chu aban veilam atliaka alua liam atwar bok wathom poi VCP silal von thanga chuan tunma poin anram chunga Savawmin abei hi anlom to thulle anram chunga mishingte bei mei du ramsa anom chuan an komite atiral thin le niin asoyane heng news koron tarlan tak te kha chithuman nia zalen news atang le bengwarna news atanga la khom ten ne